Jornalista Timoruan nem tolu-nolu husi media imprime no eletrônica. A foi informação loron tolu e a conselho imprensa. E a ona experiência atau aplica data jornalismo. E a instituição ida-ida yang formação nebe organiza husi conselho imprensa. Ba jornalista nem tolu-nolu ni durante loron tolu. Kona ba data jornalismo. No dar forma ida atau aumenta conhecimento. Jornalista Timoruan ba hira halo cobertura precisa utiliza dados. Verifica informação até produção notícia, baseava facto no evidência. E a cerimônia de encerramento formação, e a quinta-feira, Loronem Fulano Augusto Tina Rihurua no Luresinen. Presidente Conselho Imprensa Antônio César Mali Hateten. Formador Sirane, mas husi líder média no jornalista senhor Indonésia. Nebe durante Loron tolu fahine experiência. E a área data jornalismo nia realça. Formador Priambodo Eriha, hahu serviço e antara news. Desde Tina Rihun ida atau sia-sia nulu. No sai líder e antara. No nemos sai biro e Lisboa, no Bruxelas. Enquanto formador Priambodo mos e tempo passado. Sai diretor executivo Lembaga Pers Dr. Suetomo. Instituição idane, for treinamento ba jornalista Indonésia nen. Além de idane, formador nemo sanoring ética jornalística. Jornalista digital no desenvolvimento competência jornalista. No ne presidente KI Antônio Russo ba jornalista Timoruan Sira. Atau aplica conhecimento nebe formador for durante a formação Lorontolo. Pode produz notícia ho padrão profissional, verificada ba especulação, barak nebe lau e a rede social. Tamba mídia tem que fosse informação nebe credível, factual, evidência para público. Tur presidente katak durante tempo ikusne notícia balung kono ba isu sira nebe sensível. Sedau ia prova claro, no barak makbazia de bag especulação. Mengenai jurnalisme data itu sudah salah satu tantangan kita. Dalam diri kita selalu menekankan kepada wartawan bisnis ini itu sangat penting. Dia selalu mendorong wartawan agar harus banyak belajar, terus belajar mencari intinya karena pengungkapan fakta di lapangan sangat penting bagi mereka seperti negara sekarang. Makanya Perdana Menteri salah satu dukungannya adalah dia memberikan dana bagi Dewan Pers untuk melakukan ini. Dan juga kemarin kita mendengar bahwa sudah ada juga Dewan Menteri mereka approve subsidi bagi media. Subsidi bagi media, jadi setiap media akan uang dari pemerintah. Ya sebenarnya kita harus hati-hati juga ya. Kalau sudah dikasih uang begini, apakah mereka akan steal atau gimana? Jadi Dewan Pers juga harus hati-hati juga. Kita akan sekretaris negara media-media. Kalian kasih duit tapi jangan coba-coba mengintervensi ya. Jadi kita tahu seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Media kita juga pasti masih banyak yang perlu tumbuh. Mereka membutuhkan dana. Tapi saya sebagai Presiden Dewan Pers dan teman-teman anggota Dewan Pers, kami selalu berada di badan teman-teman media untuk meyakinkan bahwa mereka tidak diintervensi oleh kekuatan hukum, politik maupun hukum. Sorenselo participante formação ka formando. Arminda Carvalho, Husi Rádio Televisão Timor-Leste, expressa kata formação durante Lorontolo com a data jornalismo nia. Importante tebes baknar jornalista Timoruan Sira. Pode produz notícia nebe ma qualidade. Lorontolo nia formação Conselho Imprensa e com a data jornalismo nia. Ini importante tebes paida karena determinado jornalismo que precisa atender como bairro e depois se não sabe nessa experiência paida como jornalista aplicamos pela aplica e também a vida jornalismo da Loronia vai direita para a entrevista que precisa adaptar que precisa falar precisa evidência atau mengenai hal libur kita punya itu apa yang kita boleh hal dari notícia yang kita maka kredibel ya fontes yang claro atau kita boleh publicar tarignos publicamos pela satu caso itu yang notícia yang kita itu
Ni encoraja ba maluk jornalista timuruan stira hotu. Halau knar ho profissional, dura experiência nebe mak hetang ona durante a formação. Pode halo investigação, analisa dados. Nune, bele produz notícia nebe mak close, baseia ba factos. Pode fortalece credibilidade média e a raidoben Timor-Leste. Reportagem Nova Magno, televisão Timor Post.